yani. Git kısım git. Tamam nasıl? Yok kısım git. Yine o da al. Hadi yapalım. Biliyorsun. Видимо, само... Ходи, морги. Да, то je baterija. Prazna baterija, ali pre. Nemoj pričati puno. Оле, майком, старо не може. Ходи, projektili. Rastav ga, jel to dugavki ili? To nisi tajna sam. Не, скинь. Има još. Ja sad ko baba ruku džepove idu. Ovo ljudi znaju najbolje navečer. Bombama iće. I dole stavio padne. Sve bombe, samo bombe. Ja, svaki put sam da guje i glav. Ti, boj, uvijek prazna da nisu mu dole. Znači, malo. Evo sve stiske najbolje. Promješa. Šta još? Osmatraš ti. Uzmem pravac i osmatraš. Strašlja ti je prazna tamo, uzme i osmatraš. Malo još. Ima. Nemoj molim. Kađa vidiš da ide. Sve puštam ruku. Ima li što da otpane mater mi da gađam? Sačekajte, ovako je malo. Ja imam želje za tamo. U antenu kađa. Da, ja imam još sve. Nemoj, molim te više. Ovo znam ovo treba. A šta je ono gore kad ne mene pasti? Antene. Nije, vidi, hajde. Ajme RPG-om. A ko ono zvaka RPG-om gađa? Riko šet ide dole. Pitanje, ovo je isto. Ovo je vam torbak koji. Ovo je što vidi reče, traže posljedno. Elbet! Dobro, smetara.
Ajmo naprijed. Ono u kraju. 1, 2, 3. Malo transfera, samo da ja... Eno ga, pukao je. Opera se vidio. Iza leđa padem. Šta? Sluhaj, trombon, ja. O, ne, to bofer stuče. Gdje je sad pala? Evo. Daj! Daj! Šta mu zmutio da? Trombloni. Trombloni, bre. Nisu trombloni. Ne može 3-4 puta isto mjesto pogoditi. Eno, Vasili smo, da gledaj sad. Pravi mi. Jedna čovjek tačno na glavu. Bravo, Asim, bravo. Daj još.